Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Da li se slavi krsna slava na dan žalosti? Evo što kaže sveštenik. Trebalo bi napraviti razliku između verskog obreda koji podrazumeva molitvu za članove porodice i osvećenje slavskog kolača i narodnog običaja koji podrazumeva veselje. Veliki broj porodica sutra 6. maja obeležava svetog velikomučenika Georgija kao krsnu slavu. Zbog tragičnih događaja i proglašenja dana žalosti u Srbiji, vernici koji se s radošću pripremali da proslave Đurđevdan u nedoumici su da li bi trebalo da odustanu od obeležavanja krsne slave ili ne. Krsnu slavu uvek treba da slavimo, ali u nekim slučajevima za krsnu slavu ne treba da se veselimo, kaže sveštenik dr. Aleksandar Prašević, paroh Stare Karaburme u Beogradu. U tom pogledu treba praviti razliku između verskog obreda koji podrazumeva molitvu za članove porodice i osvećenje slavskog kolača i narodnog običaja veseliti se koji je karakterističan za slavski svečani ručak i susret sa rodbinom i prijateljima. Podsjećamo, glavna obeležja krsne slave su osvešteno žito, kolač, sveća i vino. Sve ostalo svečani ručak uz muziku i pesmu deo je običaja koje smo vremenom uveli. Nedavni tragični događaji u kojima su postradala nevina deca i odrasli potresli su nas do dubina naših duša i ovih dana svi smo obuzeti tugom, dok je praznik svetog velikomučenika Georgija koji slavimo u subotu 6. maja kada je proglašen dan žalosti u našoj otadžbini, prilika da po savetu našeg duhovnog oca i patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji duboko proživljava svaki naš bol i svaku našu muku, svi zajedno se pomelimo Vaskrslom Gospodu za pokoj duša postradalih kao i za mir i međusobnu ljubav, poručuje sveštenik Prašević. Izvor ONRS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.